lagi. Ayo belajar cepat dan rapi. Baris per baris. Nanti ada Bang Ombis. Bang Ombis nanti marah ya. Bukan marah, tegas Bang Ombis itu ya, bukan pemarah. Siap. Kecelakaan, Rok. Yo. Dangukan. Tegak, Rok. HP simpen di payun. Dek, ayo. Selamat siang. Oh, siap. Yang bos, pengenalan dia. Pada di sana gambar ke tingalitan di dia muter jantan sarila ke istri di pala dia disambung ku putra kapali dia jantan anu ngibing ayah di tengah jelas teu aya anu namina tos ngibing kapali cek duduk di tempat anu tadi tos ditentukan. Nah, maka dikawitan ku senam gonjing. Ibu-ibu anu bade ngiringan senam gonjing maka ka dieu ngarapat. Ya. Ibu-ibu bisi bade ngarampayak ngareng kedek. Kekosodan lagi mangga. Senam, Siap.
Pandangan ke depan, pandangan ke depan sama bro.
dipalih dia. Upami istri dipalih dia engke ngawitanana ya, anu dipanggil engke panginten ngawitan ditepak dua. Cep Galang, Cep Abai, Cep Adit, sareng Cep Dede. Nah, so dikawitan ku tepak dua. Engke persiapan dilajang ku tepak 7. Neng Ajaria Aja, Neng Apipa, Neng Putri, sarang Neng Najwa. Ketos iya nyatos pamegat. Oke, persiapan. Adik mau ikut nggak adik? Mau ikut nggak? Tepak 2. Boleh kalau mau ikut. Oke, sarang opa ya tuh kopi gonjing mah. Oke, mana gerah? Abah Liana.